Ibiro 25 by'oko kubanza 2024 Dr. Anne Rosa Demun Commissioner kuzunanzibwa hamagara g'enyamishwa akahandikira site clerk hamwe na kawa Mbarara tahe imihingo hakutambuza amatungo enyama n'amate bwanyuma yo kubarukaho gw'ejwa. Dr. Moses Amanyire ari kuzunanzibwa y'amatungo muri Mbarara City yayoreka famu obwa hati ezibashangire mu burire gw'ejwa. Aitile yo famu zinkesha tazuwire ndabwo bijena hari yo famu zinkeyina wenjeru hari yo famu zishatu Nyarubanga hari yo famu zimushanzu Uruti Ward hari yo famu zishatu na Wachishakis. Ahantu Abebembezi baashabira Gavumenti yo kubarahukiza omubazi gw'okugyemesejwa abantu batakaferirwe amatungo gabo. Wasizo kuimplementinga nasi okukora ebitushabirwa okukorwa omubaraha erigirwa commission ebirimu okuzibira okutambuza amatungo, okutambuza enyama, okutambuza amasha n'ezindi products zona ezikuruga omu matungo agagarukukwata. Ishaba Gavumenti one etuyambe erito omubazi ahubwo kuba abantu tiniba kuyasa erito omubazi ogwo kujema amatungo erito omubazi okutwitinga agwaga kwasirwe kugira ngo fama nawe abase kuganirwa. Aha bikwate no kucumbagiza ebyentase ya kanso ya Mbarara City naco cyagambwaho nitwe turukwatwaho na munonga ahubwo kuba nitwe turukukozesa products ezirukuga omunte okukira abandi bariya ba producinga konka for us we consume nitwe tukuzikozesa amate kugaruka kuriya nigishana gazompana amate gazo mu GBK amate gazo mu factories twine factories amate ezirukwikita twine za butchers nyingi muno hati twine nkarufura twine nahani ezo zone zirukuga zisingiro zirukuga nkai ampa hakatare ntukai so ati twe nkasite nitwe turi the most affected people ahabikwatirine nentasi. Abarisa bashaka kureba ngo tubahunamira oburwire omu mafamu gabo kihwere abakugu kubirukangirira okucendeza okujanjara ko burwire obu. Adolphe TV West.